kandi zobere nko kuna nako gamire nguti rya Hasta Gardens aho mu rwembo rwambara wahingura wabaguma no kugashora no twaba turi erizo bakandi tatu na Poso John no manyangogu shoyide ekituruho hati na show yeye nibyegambera neje kubera hebiro mushanju ebikweze kwa mwendo ukukane ku 2025 so my friend bori okwe echo nico tugumira ntigeza kugira ngo twanjura abantu kandi shahezi nko kuna kugamba ntinza kwa leta abantu batari bamwe bamwe shahezi nawe tumwinaha antwe ngo abase kubona tugambiraho ebitari bamwe kugira ko twabasa kuba tuganiraho nani nabaze uramusaba ufite bari kuri Media TV rero asega tugumizemo naiteka ngo mukumbuza abwecha posta ndonye kana na umweshongozo omwe but we have every artist kandi mwichiriza beshongozi ba Western ejeji system yokushanga abeshongozo runana bona barya posta ejeriyo nekorachi iriyo newo icho chiriyo chwa by the way I think my next show inza kwanda honyenga so just mutwachire mutukunde rangana za kwa herezo muchagwa maji Ore media niyo yonke yokushanga hebirungi nkebyo Sekwachi nkore media birankore Mukako yabagambiye ko strategy tukora kugira ngo support ngo muhereza music is expensive kola audio okakola video na bikimwe n'abashaba kandi n'abeshengereza abanyabana basebo muije bagire our pastor apostle nyenda kusema aba sponsors mwena abagire on board bako mention down here. Thank you very much for coming and support the talent kandi nyongera kubashaba mureke twongere kagira abana bita ba Western at least we are now somewhere nikusima kama kugira ngo tutangwireko music ka Westerners we bali munonga kindalenga abogwire nizagara microphone to our brother ADP others congratulations wakushoye turugiremo ya Mega Digida nibyegambira no gutinde kazindara we nibyegambira so we barekunda John Poso John nibanyita mu Gilbert Karenje kandi ichamani munonga akaninka kasichi by the way it is part of the kasichi umukoro no gwebiro then ali ebishimira kugendo misho bati so akasichi tikebiro mukaga ataka nakona kasichi so hati ubona barakuronde bakabura ningi ukabura bakakutere simu because you will be busy unobwire hati waronchinga chawa chaterero ngeno mukoro gwagira ki gwaba successful ogwebiro mushanju tikwe gwaba successful waronchinga oyina batori weka tuliho n'abanyamahurire bari waha ni tobanyane bawe turi waha ndazakora ikintu kimwe kurete romwe umubaje cyo gwa president amukoro omu church adesta chunda akora then ukore na contribution yanje ko muntu ariyo nangana nakozira maha gatabo nenda kubyanje atino cyo kubaka so nindo nama kunkanije kurete umujwe gwa wa president amukoro kandi waramucho kwibaza media fraternity Poso John kunyeka musere na engaging amunonga zina Jonans building and departments one is public relations department head of recruitment then another thing one of the three directors so kama mwamanya at times choosing zino concepts okuzaho at times mchimanya kuchanje kusinga kwa so Apostle John message ya wina leta ilizo bantu jaba turwazi team as a company and major ni nyingi kuba nebindo team together with my director na teams then umuryango tujaba twine our friends banywana bamkama none ngebe byona tukora just our friendship ya Poso John arito at times as a company but kuba nza supportinga umwishongozi ninga any
person tureba yongera icyaha cyangwa icyo nicyo kintu cyangwa if you're seeking for any sponsorship first quote that nishabo kwezi ningo mukono gwa kabiri but ubu gushabira and as a company based on that okuhereza so we're going to be there tujya kuba in one of the tables, corporate tables kama woman investments. Then another thing tujya kukora cyabujije if you know how always make it nishika bo in a concert somewhere around this side ndakushanga Kabohe. So okurugankaza Kabohe tukugera ngo it was a late thing, it was a support kind of friendship. So let's gather ourselves, media fraternity, influencers and TikTokers and abandi, let's address this function with a high support. A very good evening. Let's go straight to Mark T. Once again, I'm Zina Mark T. and as requested to represent the musicians the Shabesh Shongozi represent ikikubaza kumanyisa abakutureba n'abakwira kisagikana asante bakwira kisagikana sojo is that entertainment lineup yetu ni amani cyo kikubaza abaganga. We have dancers, we have comedians, we have musicians, we have actors. So buri omwe naza kubaruha mukoro kwitu gwa Sunday. Ikitukubashaba wafune cyaba press conference erizo kwendeza Apostle John Birungi na successful show. Let us share whatever we are going to release today. Buri kitura rekora press conference videos ebishani mu bitambuze mu manyisa n'abatakamanyire Sunday tukwa turiya Desta Cathedral and entertainment nekweriya man nonga muize tusokiche abeshongozi ni bingi no, so come one come all. Yes, that's it. Ngomba sponsors abantu igita home board twakwakira inza kutwara umushobo nza gusimba abanyamakuru mwe n'abarya kandi ikintu basimira n'ikintu kimwe n'ingabiri okwatanisa atumuresire on board abeshongozi abebishongore byensi then n'abedini batandika gukora ki kwatanisa so kitabatangaza haza kushanga ukashanga insi yo nejono abukuba batandika gukora ki batandika kwatanisa kandi je nkora n'inungi bita handi amazina mbanyeta Simon tumuhimbise bonga business name Simon Fashion. So nanye ndahaha kubahamiza concert yeruho kandi kugendo neza kugendo misho injani manu murebe cyaba kandi muza cyaba nchukoreka ikirabe Desta Cathedral. So inkorwa birunje bizumurwa reke supporting Apostle witu akumize mu misho music agumena atwera kimwe umumana. Amen. Ine message ina nomanya abanyamakuru muri abantu barungi bo kukozesa okisia message muntu utwantu na kujiganda. One, mu industry yitom abarchero mu bizu bibiri. Echo kubanza mbacheta eberaganisobye bishuba ebukurga umbanda bitwantu etaka bahango amukoro. Haze bire challenge yamani umuntu naija amusore tuse batechiniteka kuchigana umuntu naija abwizina ryera hango eryayine umusomo obo mu government obo mu kanisa obo mu kereziya obo mu muzikiti abwizina ryera hango eryayine amuryango abura no kushasho ushanga umuntu ari amuryango namanya ngo ni na tingwa na kosa izina ry'umuntu konga Nguni MP. Ati kwa kwesa ene taitibe. Kwa kama anche. Mwanya etegere. Omuntu bamutase mu musho. No kushashora barakushashora kandi ayizane gariye. Nagambe gari mjeto gereza. Babebembera bashazi babatwara te. Kibozeze nkoku director ke we agamba. Nabare ibyo kunywa bare ibyo kurya. So immediately show itakatanche. Uwiza ko muntu mahanga tandika kugitusarisa yo shoye tandika kutsara kare na shoye takabire. So aha, on top of that umuntu ayimukaza akazinda akazinda akiyazaho acererwa
wiro kucererwaho abyatinza kuhereza miliyoni kana miliyoni abarakora ki so nanisha beji message igihe n'abantu bita bakutureka niyo kundaganisa miliyoni ukabura kugimbereza cyo kundaganisa umutwaro ugumbereza in fact cyo kiba kimbinga abashuma umuntu John yatera kumbe ndiya kumitano that is one. Number 2 echenyesiga cyabo wone delivered. Number 2 tutwerwa hasa na mnonga beshongozi ba gospel obutakwatanisa bwa pastors and bishops hano ya of Western region ningo mu Uganda. So nabanishaba, ladies and gentlemen, this is gospel. Ebyandicho bibirikiria mbegama kundireba no mukwatanisa no murya kumwe n'umushemererwa kumwe wonare bakarenye no kubicomera and digital kora tukwatanisa nubwo nmangu y'abana bitu kuzo. So nanishaba makanisa gone nabwo tibuza gamba amazina mureke tukwatanisa umuntu yayine show ngo FBI abagina mu King of Kings aba Desta tuzaye abana keji tuzayo abana bese iki kintu batutire gora batusiga bo bine that unity maybe thing manye bakora bamo kokanyo icyo tureba unity umashongoza na gari yo wasacura atine na man kufitera aji atine na man kufitera university atine na man kufitera konka bwa kwatanisa yogo na nogo ora mu university ini yaboga abaroko nani bashaba bishops bitu ba reverends bitu ba pastor tukwatanisa bwa shoes como kubara kwatanisa igurito mututura hansi entura frat Jona kwa shohora ngo kanisa kana kutakwije okereze akana kitakwije so ranisha bombe rwa Kristo tutakaga kana futura nansi tubirana echamuhero omweshongozo rigerete nabasota performing kandi mwene mweshongozo origerete nabasota performing twinabeshongozo binyiko kutwagamba abantu bitu tubashaba ngo mutwike kare kumara tukesha munana na performing abeshongozo binje konkori izerete takwija kuperform so na nimbashaba akonjuni message ina nasigayo bana edbey wagamba enkwatanisa na no kuterekera okutubihe bishuba amashozi kutukubatebenganiza 20% discount on a ticket erugurwa before the concert. So ticket yo mutwaro as pana onene shora shiringi kanana ticket yo mutwaro kumene mutwaro bishora kumena kanana nezine tables table mutwaro 30 y'abantu mukaga na corporate table y'abantu 8 mutwaro 50. But when you buy it before the concert it is at 20% discount. Then chinde chindakamo maybe with that abana bato below 10 years it is free entrance. Aza mtandao na bato n'abantu bagufu abantu bagufuna n'abana bato sikugano bana bato abagrote rugajara mwebone mudoke okay umuntu akwasa kwali no kutsupportinga in any way enamba izitu ne yazuro mushanju 8 emwe mukaga zuro mwenda 11 zuro mushanju 8 emwe mukaga zuro mwenda 11 enamba ejo ne kuraba na WhatsApp. You can ask anything, you can support with us with anything. It is very much okay and very much welcome. Echamwe nyara kwasima nyisigapende echamwe nyara kwasima nyara kusima all influencers all TikTok gambe byo kwa kubitansa entanso ya TikTok na influencer tinko kumanya na bro koka mbwene buri muntu wena omuringo gorumu obori TikTok obori influencer obori bloga obori ine TV channel buri muntu nyara kwasima abo kwa kantaka tukarikwira ni mwabazyo kandi mwijo mu bwingi munonga naisha abantu abatbatera umungoro zamani mweba munonga aba radio nyara kwasima munonga abo mu guturiyo tukora kuri yo ma radios operate information ya kabanda. Last day nyara kusima our sponsors na nabasime n'ufutandika so nyara kwasima n'ukendera abo kumberaho to make sure we have this concert done successfully. Did I say last day nyara kusima beshongozi
abatuberireho nayitekateka ngo numukumbuza abwenshi aposta ntuhonyenkana na umweshongozi omwe but we have every artist kandi mwikiriza abeshongozi ba western ejeji system yo kushanga abeshongozi runana bona barya aposta ejeriyo nekorachi eriyo newaho icyo kiriyo cyo by the way I think my next one inza kwanda honyenka so just mutwakire mutukunde rangana aza kwahereza umugisha gw'amani wakabeshongoza bingi they are going to be with us bakabambera umugisha gw'amani check yes all right abarukure bari kuri Media TV amazina ni MC Mashweko kandi shahezwe murira aho bakweta Star Garden zo mu Rwembo Rwambara erizo batatu ya press conference ya show yo kumanyonka ya Apostle John kandi kuja ku bibiro mushanju yo kwa mwenda aha Desta Cathedral bingi bose muri and posting and kwa kimwe konka mazine bibiro mushanju show yegeno bwereho kandi rizo bakutwa baturhaha babasa ku bantu meeting aho abantu bengi ningashi abantu bamani bebitinsa nko twashangira umushije wamani honorable Karenge nimukira ko n'umuhuru mushije gwa ryanda ajya radio kwe arukora program bingi mu following bingi mutera amasumu rizo wana mureto mu kamera zebo nakwakira musaba rukire bari kuri Media TV amazina ganje ni Banyeta Mugisha Gilbert Karenge ndikuza kuba MP by the way ndikuza kuba MP wankai Owibanda North gawire nkanye simbire narebere okwesimba kwanje carry first half so nkesimba mu first half so tunenda kuje mu second half win it is a sure deal by the way abara bettinga mukole win Karenge kusinga ni win sure win karafa abantu beita atika kafa karafani za kusinga akwe binatomire nkabitomera haza nagwana ubuntu arafire shi nkabitomera mate nafa zondi so kunabitomire hati ngiyetegurire nimbe manya shobe no maya hizabirize no kuba nabire njiro mu muzano ntajwire nkito y'amabare hati ninza kuba njwire y'amabare so ninza kusinga kareba amani gabibanda nosi ababire batwire bajyo mu bwebembezi iki cyakwiriye kugira ngo yisimbe ibanda nosi Epon nyuwe kandi yo mu kugira ngo ntwaro bwebembezi njire kinakorera abantu tukugira ngo ndende cyo kurya yashimburire aho bwe kinyine nkibagane n'abanyebanda nosi ekinyine nkibagane nabo bonangwa kubarareba ka size kanje ngogo kandi kakashija kakabakoro nakoro ni mukareba ngo nakoro konka koro aha bwa size namani murenda umurebe ibibondo ry'abari kwibihanga ibibondo ni mu bimanya ry'abari kwibakonkanywe eti ndio mu ryabo okay webare kanyo mu office omuntu akije ati ni nyenda fizi nkashanga ndi kubasa kuzitaho omushahu yanje ninga musharo gwanje gwa parliament ninga government in opportunities nkaza kushakira basare ukagitunga then tugenda umisho webare mnonga eriza ngo kutata ya press conference ya Apostle John press conference wagire hotel agendeta John number 1 is my friend by the way tukizire no kugwana entaro nyowe nawe niturwana John kawashisha ati Karenge no faki ntanti John byashoba konka mukashesha tushuba tuza kujya hamwe akatogo amburira n'ekigambo cya Ruhanga by the way akiburira nabimanya nkizire akibari kuburira yagambe tukagamba nanye mukotinjiro mu Bibuli nkimuhereza haruna abandi banyadi ngeno bisoye so Apostle John is a good man we should support him by the way not because we want to sing we want to speak we want to be known ninza kuba ndi kanisha babanywane banje baramanya Karenge mwije ngeno munywani wanje abe munywani wa basoya tugenda aho ndabatware tushange yo John rero mu mushajike ukara abari kwena echaye by the way ubiro bomba tiwashemere kwara twe nitwe tushemere kwa tuleta abantu John tashemere kutuleta hati nitwe nk'abanywani be tushemere kweta abantu nico nagambira ngo genda ngo izoberi by the way nakimanya izoberi ryo kunda abendiho
nshimire ku actually amana gunyine nshimire kugira ubunare tararugo mu office ya president owa John hataryo wanje none afite minister respecting a minister obo bantu ba president abakozi beyi hino undije nawe adesta okay bobere mnongo nani kushoboka renje urukwendera tereze tugamuka tubiri tushatu turukwendera otugambo ndenda kugamba kantu kamwe number 1 tukundane kandi wareba ngo wagwana na mutahi wawe ojezeho munonga orebeke nguti wa muzika orwane na mutahi wawe mugire byabateganisa konko tazika mutahi wawe ngo aja kugira ngo mwangine konka ogumoyine makantu kugira konka shi kani ngenda amashweko kani mwetaga kani tubasa kwija kweshango mu mberambi ari kubasa kunyamba ninganywe nkamuyamba aho twayanganire twine ekikoko nicenda kutujya twenamanya nicenda kurya karenje nicenda kurya amashweko hati karenje tarakwatanisa na mashweko konka twena nikiza kuturya so chiturye chingeshe mashweko ariho ngo niho ntarakwatanisa nawe so ninkunde kigambe cyo baleta rukundo tukundane niyo message yonka etiya nabagiro mu karuru ka NRM mbirebere nimbimanya ebya NRM primaries konko tayango muntu kamwanga kugira ngo ashemire kufa hati nkanye mbire ntalimo konka ni nyendo bwa MP wori munywani wanje uba munywani wanje umpaka rurunze kwebembera kunda yebembere owa batali kumpagira uyijo ndondi kwanga ngo utompagire nywe niyo nkora yanje nkakarenje uyijo by the way ngambire werenda no kunkoraje onjiro oti karenje niwe MP utkonkati ndakwagire ndikanakushemerere gweje wewe mronga kandi ngo yare honorable Karenje no manyango ogwa nabari ande gito radio so basa ko no kwata program ye kandi yagira ngo izoberyo nateko kugira umuntu omujwekerwa ningashi umuntu wamana uri kurwa mu government wareje kubasa kubana leta show ya nibyegambera ningasha show ya Post John mwabari mnonga tikiro tugumizamu sakwantu wahisaho abantu batari bamwe bamwe tugumizamu bakutugambira bo babire babata ebyabirya ningashi abantu abari uko nibabagambira kandi izobere nko kunana nako gambira ngo tirya hashtag gardens aho mu rumbo rwambara wahingura wabaguma no kugashora no twaba turi erizo bakandi tatu na Post John no manyangogu shoyide ekituroho hati na show yeye ya nibyegambera neja kubera hebro mushanju ebikweze kwa mwendo okukane ku 2025 so my friend bori okwe echo nico tugumira ntigeza kugira ngo twanjura abantu kandi shahezi nko kunakugamba ntinza kwa leta abantu batari bamwe bamwe shahezi nawe tumwinaha antwe ngo abase kubona tugambiraho ebitari bamwe kugira ko twabasa kuba tuganiraho nani nabaze uramusaba ufite bari kuri Media TV rero asiga tugumizemo nibyegambera n'abatina kazindara gwe nibyegambera ebyakozira nibirebwa buryo mwe rero mushanju ni sandeje anyway nabaramusya abo wa head teacher barebe nazo no shamani kan wori pastor man kan wine mingi director nabaramusya abo director mashweko mwe bare kubaye mwe bare kutukunda amazina banyita Apostle John Aro kana mweshongozi wa gospel ekintu cyemerire kitati show yemerire leta so far now obwo abantu bampikaho abanyamakuru bampikaho director buyampikaho ekintu ni nyesigati nibwo cyaza kongera kuza ground konka tubiye turi in behind curtains turufite benkanisa nyesigati betaka kitire munongo media but we have been there preparing abeshongozo barseti person and ready nyenda kusima media platforms zona akuba kugezo gambira abantu abimbenta kubasa kwishira tutambwire omakanisa twatambura makerezia twatambura oma Church of Uganda turukweta abantu nyisigaye ntakagira hata nabwo naza kuzaho but we are inviting everyone ninyera kubuzaho hari ubutwatiriye mu press conference ngabuza ikibuzo rwanti abeshongoza shone ya gospel konka ari abeshongoza basakira konka ko tuwachobora abantu bagumana bagambira mbingi so ninyero cyoboreje turi ya kamera ugambira abantu abeshongoza basakira nibaza kwija ba performing ninga nimuza kutorana mu gengo abine beshongore birunge biri kwasa kuzomu kanisa nibo barije ko kamashwe ekintu kikwasagamba kintu echo ekibuzo cyo tubakachimbuzaga nico kwandiyo nintungira ntine ndo kukigarukamo kwa kikwasagambaho God is for us all but secular is not for us all wanye tugeze gospel it is to everyone buri muntu wena nakunda rahanga
mashoye kuba ryo murokore batori murokore konka no kunda rahanga wanyetegereza ubu waje ndo yabicweka obatoka buri muntu wana kureba amashoye ko TV buri muntu wana natina rahanga kandi namukunda kandi namwenda itwito beshongozi ba gospel nitubantu leta rahanga omagaraganyi but through music but when we come to satura nyoti ngumanye cyo kwambe shongoro konka I don't think ngusatura it is for us all ne abantu abamwe na bamwe wanyetegereza aha then kanza chabo performing omwe shongozi wa satura ineche shongo cha gospel you free to perform koka tukubasa kwa shongo cha satura mu church kandi noreba ngushoye yanje yo netano wakachana na shows z'abandi shows z'abano shangazi zitebenganisibwa hero no basakushanga omwe shongozi wa satura yija event yo wa gospel konkete benganisibwa hero a performing yes umgardens abona basa kwa free performing konko mu church ahakatuti ngani yo mashweko ikindi kwenda kubuza turebere aba gospel bakora shows ushanga ngo bwire ngubu poste ya muheru arikwemera kateka unhaza ko baruho nanka rero hato wahita higuru ayo turebere yawe yo kozire uyetiriho watona na pastor Abat Tumwine pastor Twina Abat wabaro wateka mwaza ho babiri aha bakimwetiriho babiri kandi abeshongoza abandi tubarishe ninga nuko kikunzire Apostle John mukureba har Mashweko TV nkabo spokesperson wabeshongozi ba gospel mu Western region so chikwancha mayisa ngo abeshongozi bona ba gospel n'abanywana banje posta kushanga posta irabeshongozi bo kurenga 10 no bano jo toshangana na Mashweko takumarebaje so no tukushara mutukajya ngo nomanye reka tuteko omwe shongozi omwe ninga babiri abo kubasa kurebeka number 2 ekituriyo tukora we are building capacities kugira ngo Mashweko kuna kwanta kwino can I build my own capacity ubano cyetegereza in fact in future to come ninga shombera byo kwijo misho no kushanga umuntu nakora poster ro wenga he's building a capacity now ejesha in fact is building capacity, that's what I can say so eshonga abwenchi tukozere kintu cyo kugira ngo ya building capacity number 2 tukabasa kwata beshongo zubona tukabateka ha poster it cannot be konka kingwana kwa kakasa abeshongozi ba gospel bona baruho bona baro twina beshongo ni abana upcoming zi obana ba gati obana bakora they are all there press conference age abumba bashime kwa barmu konka press conference age twagiteko mugire bokora so abeshongoza mwe nabakozi so they have to work yeah they have to work, they have not come but izo bariyasho they will be with us esha ikindi kintu kubuza ha Apostle urukwenda ticket anabasa kuzitungata Orukwana ticket okorabira har Mashweko TV ntubasa kweza ngwa nkore media TV ankore media TV I'm sorry no basa kujitunga korabira asumuzitu tuine sumuzitu ezuriyonzo kora emurmogwe zuro mushanju 8 emwe mukaga zuro mwenda 10 no bano tunga ticket koka kwa kutarabira sumejo no basa kuza reception ya Grace Radio no hindu core I'm sorry to mention another media channel in this channel so no basa kuza media Grace Radio no basa kuza Daystar Cathedral no basa kundo nerargeje namba yesumu tuine company bajeta BTY Comeryo mtown yambara abazurwa day today you can get a ticket there so tickets are everywhere kandi chindi orabuga ne Mashweko kajati nyanda ticket kibe cyawo waza kurganiza kwa tickets so gende nazo se wakimanye mwere mnonga abantu batureba ananienda Apostle turukwendera abantu abagumene batureba n'abantu abari yo ko abarkwenda kuje musho yawo abatwenogera nando bagambire buga mu kavero bushatu tendere ebugambo bishatu number 1 wabo taberiro abandi tina rukubera wanyetegereza echo necho kubanza number 2 we can be better, we can be the best if we are supported Mashweko hore aho ninga ankore media ahimuri ni support imwahirwe tinkumanyo bano wajibahire tinkumanyo bano wakupushingire but where you are someone pushed you there so nabanisha banimwe bero mushanje mwize mu pushing you never know as you push me I will be pushing someone else also yeah wabere mnonga kandi ogwa yari Apostle mazima yari Apostle John ngasha Apostle John aroho kandi nimbasha bamwe n'abari okwe base kwa numwija mu support nje bero mushanje byo kwa mwenda reka tuyeshanja Daystar Cathedral buri kimwe cyongere futerera buri kimwe cyongere kushemera ahasigara nkore media free ankore Kore media niyo yonke yo kushanga ebirungi nkebyo Kore media vira nkore